Presiden Trinsong National Vice President ka National People's Party hakes ngi sa jan ulap diang buram yo MLA barim jong ka maulai uba embaha langs imli syaka party rengkat kinong bud hakajinga lang ka belalong ha maulai laban kedeu hangni bawa embaha imli ula job kumu MDC badru kumu MLA na ka party UDP Henry na ki babun ki daw rengkat bat bongut kinong elam bah kamat jong ka UDP maulai kila petno na ka party bat hene kesngi kila peniso no syaka NPP Laidon langru hagani kesngi na duu Presiden ke NPP u Dr. WR Kharlukhi kinong ilam ke NPP badru kinongkit kam ke NPYF na lojong MDC kamaulai u badeiru u kertong MLA ke NPP ba te bor pathau Bidipna gadle scheme yang yo akrusite banai ki scheme simet lalu yo sui banai sulo kita ki banga syukwa banten palang syabi ki ruramba syabi ki nong yalam barat ba gentei senlang bersama lade kapor ban sukam ye ke joki we ban ke jingkam ke setia tak collection ya kata na jukren berbo tambang ngimde banai lat bapin kam ye kayi kaset hila ban kam sipot tambah ke jing sijakan pa hadir bawa tebor patau la joan bat ye ka parti hadir pengalaman ban penskem bat kunjur ban pediang pulau wilayah sedang rengkat lu ia ki kampung roy penpal ngan syul tu lepa ai pi mentah kadon kowe ke srok ke bedon kampung ia mentah hamne mulai bat kata kade ke srok nang the na unjayu mi hangne apa marsia nang tanung tu nak mat iba awet mau itu isfut par ban pendek seti sapo konek seti sapo nong pendek itu di bedon kamar dengan ya tu lepai pi nomor bayo don ke kamar kenapa pin sutuk pin kam pin nang esi tenang tak kadang don syuk di plan di bangingi plan ban penggeladur dia kemulai prosesi berkoi kadai ka baong iba emhak katu prosnem layakun bangin yo ya kabela sispasmi ya mulai ka klem jelo ngai menta kala jelo kan long ke jing tu kui ke shlom mulai baru dan don shu kiskim JJM kabak hiblong entitled baliyo nang ni sakmat baliyo ke projek ke bahek na kamenta ke water supply scheme jo ketika mauyo berokoi menta dilapor wilayah sakmat dei nak kendal mau pi ngi.com ban peng ki isu ki konferensi ki jomi kabagila banle na mudaki paipa ngrei banle itu politik semalu malam atrai kam don jibon lamin tang nya thok khobor kam don jibon hangu kiri padu perstuan busai tok khobor tambaman ke sistem ke tambun atai kata pemikap balahiu beri dhok bor katu ke stok nate kae ka kamba bha ka ba nomik madule katu ke stok kitu ki bapdiang ngatrai maki ki ban kham tip bha ban ya noilu ka juk sta tu mata ndere ka juk ba man swa ngaket mau sa ajo election ko ar hajar la katno snen inne iborti plastik hatu himdon mau kepisahan tien iwe ijanku kasih
Ngi ti amani ngi kinong ila election no pingi berbet live pujai ya ki babdi kinong tepu ti kinong tepu ru kingo kabai ai kata ngi berbet mang sustain kingo ru mang sustain long mo bukan ni ko no mau lai kinong tepu no mau lai to long no besar wat be hau men bet ngidon kam kumboong uba bring pipilun dong kum kinong yala ketik na basmi sai sisin kumlei siajar ngo bai pha ka tim jopi badia pingin penun kam hadu pasti le mau new de samlakan ora bin penun kam yaki hadu pasti le don suwe ruramba ko bangi sedian ni kini kindiat na ke ban kini kindiat tayo wan utado ma RL tarian ay turba nang ke na po war jentia utaro ude ubriu ubala i bha ka politics kumjong ubah ni tu ba nomor ba iyalong em ilang ar hajar khatlai adu hajar khatlai adu khatpragi lo ilang i syong syatai nga syong sani saya ngasih ngapa hai be jikren utiu samla tengok niu samla bat ki tambah niu pok bum don lok bat ni mentah jik don pok bekrap bok don rekat bat ni da ka jing jong uba emha mati ki leader jong barok pate bachelang gin sim tak ka thong ban penjom don burong yu kandidat jong ka parti NPP bar ka baa ka mission jongi hadin lajong ban pen keladur ya ka maulai konsepsi barokoi boleh syahada. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.